Le na ende ntukwirane ne era bunge bambunge nene na kinya senate bedri tinende bakionyeza kwa mumana wakinya bunge otira ndi bakwedira bakeambiraria nende kinyochala barabakethira baituka speaker na kinyani ni bona yani ende ni monto edri tekarika ntukuyerwa ina arakonekete uchindani bone nende ya mbunge u ende bereke twedira kinya tukuma kende tunende ya moyara twedri tukumangana iria oroborwari abunge na maseneta kunyudhu mumondi seneta Weru kadhuri murungia dhuri ya murini wa speaker ndene ya senate akoroba njuri ncheke kwira Uhuru atike mudhoro na etikire Ruto nwe rais wa Kenya notino ake dhiraita Tomurume kwirikana kura mwano kina njira ya kumuita ntereche mitongo na mwankane india atredira kiwa tawonto kurabu ikirite akari mudhoro Achiari kumadaraka kuwa ne ndeba tiumba na madhomo ya CBC bagetu muchiari mburi ndene ya chukuru. Mwana madhidi wa Weru eni URETERI na Nteto PHINEAS IMAANA na Nteto chaweru da Imwe ikambira da ichio chiongwa. Abunge bambunge nene na senate ruwaru kirine ndi bedrite baikinya na kunywa mu mayo gutungatira Kenya batina kimenyana okane kinya kwendera na kwambiri karobya mbunge 13 kuringana na katiba na mu mayo ne ndi yore kwidirite ukirungamira wani turani tonyomba ichi yeleyo yete ntukwe mwa kinyuma ya marito ya bunge na masenators bakoloto kwidira ya kyande kidakwa Weru igoro nenki amame ankana idurano ni IBC untubunge ne ndi papata kumenya ni ati Amason Kingi nedrite kinya chala wanende ya speaker wa mbunge ya senate nwe senator wa county ya Meru kadhuri mirunge kwidira aketarawa ya kanaitarawa ya munini wa Amason Kingi na ndene ya mbunge nene ya brawedira ni ndio kiona akaiteneka ni ati nende uredirite ya kichwa etikine ndeki ya speaker Moses Masika Wetangula nedirite chala wa ya speaker na bone ndene nyuma ya kwidira kiona kura maana ile 15 atindete Kenneth Marende ura ukarina kura yana remirongo datu na idhano ntuburanende batidirete kana batidirete kinyaba ichoka kuringa kura ya ile ndeka itene kabra kukwidira kuita na mbere ni boba kwibangania kendo tina ninde ibakwidira kinyaba ichala ura tuika munini wa Wetangula ndene ya mbunge unakaitena kanende tudire tukita ye mokwe mamo ankande ni mbunge tudire tukiona amanto batidirete akita na mbere shall not be entitled to do so. The counting of the ballots shall take place in the presence of all members and members appointed as agents or representatives by the candidates. Each candidate is allowed a maximum of one agent for purposes of the ballot. Honorable Speaker, in line with the requirements of Standing Order 7.1, a person shall not be elected as Deputy Speaker unless he or she is supported in the ballot by the votes of 2/3 of all members during the first round. I would like to remind the House that this 2/3 threshold is not a constitutional requirement, as I had said earlier, and it was never the intention of the framers of the Constitution to say that it has to be 2/3. Otherwise, it should have been clearly stated. It is a procedural step to ease the election of a Deputy Speaker on the first round of the ballot. Therefore, Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order 7.2, in the event that no candidate is supported by votes of 2/3 of all members after the first round of voting, the candidate who receives the highest number of votes and the candidate who receives the next highest number of votes shall alone stand for election in the second round. The candidate who receives the highest number of votes in the second round shall stand elected as Deputy Speaker. Honorable Speaker, I wish to remind the House that this particular voting is by secret ballot. Members are not allowed to display their marked ballots to the House, the galleries, or any other person.
If it is brought to the attention of the returning officer that a member has displayed his or her ballot paper, it will be considered a spoiled vote. Members from the media fraternity are also reminded to observe Rule 3C of the broadcasting rules, which provides that wide-angle shots of the chamber shall not be used during voting and division, and no shot shall be taken. Sorry, Honorable Speaker, may I repeat? Wide shots of the chamber shall be used during voting and division, and no shot shall be taken so as to show the manner in which a member has voted in any secret ballot. Honorable members, we have set the voting booth next to the dispatch. Na Senator Wamero Kadhuri Murungi nariketia kudhuru ya munini wa speaker ndeni ya mbunge ya Senate ntuku yeruare kadhuri ya dirita kidhuru wane ndi atipingi nyuma ya kiama bazimio kudhira bakiuma roka mbungene bakiragane ende kuringa kura na ranu warora ngavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi dirita kidhuru ya speaker wa Senate ugarine ndega saka mbunge ukagita kaudunani bwara mbunge nene ni dirita nende gita nambire kanobo ikudirita gita nambire na kinyoringi bobo kura mwaniketo Nteto Boniface Mungera kumekara na binene mbunge dirita kidia tairontu bo. Wilson Kadhuri Omoronge, Senator kuma kaunti Meru, na munini ospiko mwero kire bunge Senate, kome akingi tano. Kadhuri atino kumupinga nyume Senator kuma rotelo Kilifi Stolti Mazayo, urabo kaligo shinda nawe, kwedhuru akiumira Ruirone. Mimi Murungi Kadhuri nikiwa nimechaguliwa kama naibu speaker wa Seneti. Na kulingana mheshimiwa Kadhuri tokea ria wekirore omoko mwenye kwedhuru edhuru na tulijini atua enene kirewe antuboba Meru ni nyakenya yonthe na kumiraja gwetana mbere nande iguitangugipa. So then deputy speaker nkomba ku make sure amantura zonde ja kukalika na mbiu zira chonde ikoletwa kire Senate ni kuge haraka nikenda muntu wetu wonde mukenya omba kunufaika ali na kuma kire munini speaker Amason Kingi nodhuru speaker bunge Senate araringiro kura 46 kuma kire kura 33 na mogwanja na gukurukithe mungana jojire kuma kire 3 zoria ni 45. Mimi Amason Kingi nikiwa nimechaguliwa kama speaker wa Seneti mnaku seneta bakuma rotero azimio ibara ya kuringa kura na kumara guteta ome. They are refusing to sanitize a process that we have told you has begun on a fraudulent footing. We will not part of it. We will not be part of it. Kere bunge nene kura no shendreta kwedhura sheringwa arancha ba Moses Masika Watangura bakwedhura beviana norole speaker Okaraja Kennedy Oteto Marende. Kwenaku murengo jwa Kenya Kwanza ebatindeta kwedhura bakiorotera na kurara mikrobo bwega makarika ja unguru mwana bakwa Rais Uhuru Kenyatta na kwedhura kinenkanira kanyamo kakugura kura. Kiwa independence ndio tumeahidiwa pesa mingi zaidi kuliko wengine. Mwenzangu moja, mimi sijaidiwa mimi mwenyewe, lakini mwenzangu moja aliahidiwa $500,000, lakini mimi nilisema hata sitaki kusikia. Shori siamini kuuza imani yangu. Bisi mwenora ungiri makugeria kutumira mbia ni makugeria kurumia ntumbia ona abunge mamwe mbia, lakini ntete yaona gutumira mbia ni tumenyeretie nonto na kithurano nino maratumirite kogua no mundi ngwitikia binywanga ino kuoneka na speaker wetu by mwisho wa mundi akorwali Moses Wetangula. Batu inge tutethine mbeca tutena thine mbeca buru Kenya ende driver kunengora half a million ibeje mbaye milioni imwe cia kuma mukona jwakwa ke baba inge tibara mubunge omoku murotero Meru bona Dan Kere kumegembe gategate ibakuwa Moses Masika Wetangura nobu kwedhura kuroka koruke Kennedy Marende. Wetangura aete mujumbe kuma 1993 leo gutari na CDF na mwankari kwa kwina CDF kwa unaye both sides of the coin. Imuntu umbete kwetha akithoma sheria na inya muno imuntu wina experience for many years oronge tukwirwa ne tatayo engwete kya imuntu wethirite akia mbunge akauma because kiti ya speaker ya Senate na ya bunge
ni kumaanisha sasa hawa wakae upinzani kisawasawa na hana njia yote ya kuingilia serikali. Marende is known to be a very good speaker according to the history. Na yeye ni speaker though mtu mwega muno na omba kuunganisha nthi, especially thai kwina mianki mingi muno na kwina watu kana ko nene. Kwa tanjabu kinyanto baunda baingi balingira Marende kura. Tangu tumefanya kazi naye na mjua zaidi ya miaka 20. Pongerie John kinya mivutano iretu ire ya National Assembly angaitu anene na Senate angaibo nini na nini ukona miaka 5 etithiro rero no lazima tuina baboro kuthikira nyomba cio ijire na naugite we ati kwenda kuona ndwa arenda kuona kwina seamless system etho kuruntu bukondo kalirwa ndi speaker bo baire bakarandi na bakaeja na direction naru ande konywa muma na ngukonifamwa MP wa South Imenti miaka 5 iria twitite kou antubetu ba South Imenti inkwenda kubwira ngugi yenu ne bwaitire kuringa kura na nande ni ngugi yakwa uni kuona ndi kuthithia mantu jaria twarikaniria kajara ndabwirire. Angino kuneti nende miari ya rais uraumarukite wathanine no Uhuru Kenyatta iworo ya kuga kana mathega ya utungeria mona kwithira rais okene Raila Odinga nitite na mbere gukuchiria maoni mwanya akurupa njuri nchekine ndibeterete bakithari kaira Uhuru nonto bamyerio na kumwira etikiri Ruto nweweterete nindi akethura wania Kenya nenda kanaria no kethira nindi mwathana erapo wetebo bari wa tambaru thirikari ya Ruto. Akuru Obanjori ntere ino ochia gembe ya gembe South gembe North wa Mwena Central batongore tuimo karirigite igwao to Elinas Carrera ibekirite kirore ate bai nyuma ya Ruto na bakarutaniria ngwena thirikari irairiku bato tura akuru Obanjori turitana ngwena thirikari irairiku bato turitana ngwena Uhuru Kenyatta ari president wa Jamhuri ya Kenya na thai akuru Obanjori bonde tutomba kura support thirikari irairiku thai tuka support Ruto ngwana bonde na yumbe atongoria bothe bara baukubire watha Kenya bawatane na njira ya irite ona kinya babacindirwe nikenda na bomba gwitithia Kenya na mbere nabo bawatane ona bo batironera iti kinya bara turatarire ni baithurwe bai na amani nontu turabatarie baita ututhithiria amani na twenjuri twithoro twimutari nomwe na thirikari irio ni babange mantu kuringana na ihitari urio na tukethwa turi nyumebo kuruki yogo ibatumite ntomwa kiri asiasa abonde babareketie na kuthurwa ate ibarutire a Kenya anguge ira bathuriritwe wana siasa na bondi bera nontu kinya bondi bathurwe ni antu promise cionde ira baruwite cia kurita ngui ba kintu kimwe nikenda baita mwananchi ngui no arithikanirikari ura thurwe nontu itukumenya kaita ngui kuringana na wendibo ayumba bathuritwe ku ngavana seneta mwanka raisi bonde barite ngui baekera murungu batekareto bangusi kwa muntu arare murengo yu arare murengo chonde yu Kenya ya William Ruto no president wa murengo yonde na kumania na meario ya ntugo ya goro ya mutongira mugongo Uhuru Kenyatta ate ego ya kathi na mbe na gutambura Raila Odinga ta mutongeria gwake no ende akanenkanira gwathani kiri Daktari William Ruto meario eno ni amukirito na njira mwanya ni akuru Babanjuri wendete Ruto utamwendete twende turi nyume Ruto bakareta maoni ya mae ya omba kuruthania nthiji na mutongoria akaikia mwambo yuti uyu mweyu wa Joseti ya uni maoni yake kinya president Uhuru Kenyatta yora chokiri maoni yake tikaye maoni ya wananchi yari kiri muntura bathurire na kurira nyingi tukoromba kinya baba mutisia bare kumutisa no nto bambere murungu ara murungu iti onene bore ne murungu utangura muntu teanto no nto kinya murungu atia Ruto atia roe murungu na itia ka president yo ventu kwemwe na ana aki asela na aki ya kwa heshima ale mbotaule wa raia bonde ba Kenya Uhuru no president ura retire thai turi aina opinion yake ai mu Kenya maoni yake na bwake mna muntu aina opinion uto atomba kuwa ke mantu yake binafsi kumakira ng'ondo Kipe Central
Petan Class Chabari. Lakini Nteto nendete ya kuiria kinyani nini ati nyuma ya Nteto ya kievano nyuma boide wakana kamona reitwa Kingsley na reine edrite nende ya kirita akira nyumba cha Nteto konien na kinyota riria buramono kiedrite ya kiura antere chimu mitungo nede muchiari ontubune ndi budirite bukidura kia baingie kinyanyuma ya muntu kudirati wati wakiaria nende ya kariba antere uchankoba wete kinyanyuma ya ede mwano kuraga mwano kina ina kuringa ribodi gituone kiuke buridi otinende itagaria ryo kwa utira ntumuro na ko wato ntubura bukerekana nende na ichine bonene na nene bamabisaba ntubura kari baba wete batikiriria mwanko tira kyoto kemwana nende ikikwidira kikioneka. Mimi nimenyanyaswa, nimeteswa, sina mtoto, nobody cares. How long should I do this? Hata kama mtoto wangu alikufa, I should continue. Mimi nitaanzia wapi? Mimi ningeomba munisikize. Kiriro kia wini karambu kumanture ne uruko geshigo mbungi kia Southimenti ura withirite ari na kwithikira wakagita kamierio ithatu kuma giku kia mwana wawe Kingsley munene ura wari na ukuru wa mwaka jumwe na mieri 5 na kumania na wini na ugite giku kia mwana wawe kiumanite na muthuganirwa ura wari mukuru wawe na rietwa Morris Mutuma ura agitarire ugite the wa mwana Morris Mutuma alikuja kumuriungira ntariki 17 mweri wa 5 utuku akienda kuona mwana wawe runene rukiri na mutume na aramwirete akamugure nyama kenda akaigagura yo rukiri na wini ari kumatuka ndukene guchwa nyama latiga mwana nethe na ari guchokera na ugite nirachemani na kimako kwithira mwana wawa kunurite metho na tete uturobwawe. Nilikuja nikakuta mtoto amekufa, hako kwa kitanda, amekondoa macho, ametoa ulimi nje. Mtoto amekufa kabisa. Nina ugite mwana alegwikwa mochare chibitali ya Consolata Nkubu na thithiruo chunkuni nimbi amurire itagari alirarita kwa postmortem nonekana no kamwana ojo akunikirwa agameruki gitumi kia watoto robwawe no indi muthuganiria uria nithe wa mwana atanganirwa ni postmortem ya mbere na kwa barendekithia bathithie ngi ira yathithikire ng'ina wa mwana kana nja ya weteo riboti iria nayo yaugire giku kia mwana kejire rimwe na niro muthuganirwa arekerirwo kuma njera negamba riu romba kwitha rigitejanirwa wini wakiuga atamenyithwa wirukana utune nimbi etire na mbere mwankira thai. Kutoka hapo yule mtu akaachiliwa. Mimi mpaka saa hizi nikajaribu kwenda kutafuta justice. Mimi sijui kilichoendelea ndio huyo mtu aachiliwe. Sijui aliachiliwa kwa ground gani. Na ndentu kwenga ikorokete nyuma ya Nteto ije kuthiurunka mitandaone nyina wa mwana akiriragira kiroto kia mwana wawe baingi bakari bethura bakiringithwa ne kiuntu giki na baracitira kuthithia maandamano jathiri narua guchwa kiroto ya Kingsley munene na kumenya niki utitagaria muthuganiri ajukirwa bakiuga muthuganiro ujo nonekaga magita kwa magita mono maturire ya Southimenti na maandamano jaja jatumbire kwitha jagikinyanira bakiuga balegwikia baruga ya kuonania bakandamana niregero ikirwa muri gituone kia polisi Nkubu na balekuria gitumi berwe gamba nirikirwe kotini na ko batetekirwa gwita na mbere na maandamano batu tuko bangite narwo kweza tu demonstrate kenda tuona justice. Lakini rero twekirie barua ya demonstration kiri OCS ni turegera gustampirwa barua twaro tutetekirwa kuthithia demonstration no tukesi ere koti na kesi tiketwo ikirwe koti na arwa rukire why today nembige tomi egoro nero turaugire ne tuko demonstrate nembige tomi na arwa rukire nero kesi ikirwe koti na kesi ikirwe koti atengino mwana complainant atikumenya kesi ere koti no kuthomagirwa kesi egitari urionde have been complaining neki onto kura kiri monka till to date narwa
tukiria baruge wiro gutwekere kwinae igamba ireterwe kotini na oni nte kumenya tukiaraniria na nyina muciari wa Wini na ugite we nethirite agikurukira kagita gakomo gukarania na Wini uria withirite akiagathire nkoroni awe kumarira mwana wa mutigire nontu bwo kwithirania inimbithaira nkimukiria ri mwambira agaicuria na ndute no nyambita kuraja nontu inkira icuria inkira kwithira aciuragite nontu ambira gwatuika mwana wate ona justice kaba icurie na muthia buru iromba riao ni thirikari atongiria bara bathuria Jamiru na kinya rwanyiro ugambithania kubathikira gutigira kioto gia Kingsley munene ni gikuonekana. If the two postmortem contradicted, mtojo no atigina mwana otajitwe no abati kutwira ne ate mwana akarire sahi he is free oni ni ngwitianke na ma one is kiza tu let them listen watende akitu wagope Mwenyezi Mungu makera Mulungu tunonto kwena Mulungu mandikira tu kumania na migambo yao bakiuga ni beru egamba niri ukari kotini nkuburukirwa na Arua nitujukitie tagarira kuthuja Nteto iji na turi gwikinya kabaune kara magamba jaandika gwegamba riu ritiukareo twaugaga turingaringe mirango ya obisi kiri koti iji twagwatwo ugeni ni kiraki wa koti uria withirite agitutaria guti ukarine gamba riu no indi fairo ye gamba riu ni kinyitwe kiri mugambithania kuma kiri gituo kia polisi nkuburukirwa na Arua ne gamba riu ria tuwa ntariki ya kurithikira iria ni ntariki 4 mweri June 10 kuma nkubu gicigo mbunge kia Southiment ngiripotera Nteto cia Weru Rekwa rietwa ni Mutugi Kare ni untu bakia baindi atetikine ndi mwana Kingsley akamba kwithira kiona kioto kiakia Nagira kuna ati akariba sub county ye gamba ng'ombe bachumiretie na kwira ndwanyi cia thirikari bari kanekwa aciunende bakwimpara akariba bariwa baingie baidara bonende na kwatia gya kuriana nende bakurombo tethio bompora kombe kakendo barita jerene ichampara Kagita kara arimi begagwa bakiungarua mindani bari tayari kwanda nontu bambura ya muratho akariba ntereche gamba ng'ombe batire na ruarwa kuunga mindani yago nyuma ya kwaga maketha mandhano nontu bo wagi bambura bariuga wagi bobo maketha tayari iburetete URETERI ntere ino rirari timite baingi bago bakainyiri kabunene goko wetu otiare gotaura mbura yakogana yaurire mbura wogu totaomba kuona maketha wogu anto beto bena thina muno bamwe na bariru twa nyomba bataomba kuthino twakwaga bia kuria goko gwetu gutaura kanto bakuthira niura nontu kuri batakumba kumagaruka baomba no akuriunga bethira no abara bena bio bakiria babarumia tukweto kinyereka muno tatio twina disability na baba ngina watu na basukuru tukerutanya mura sukuru disability ni utwetia kuna matikomba kumagaruka batigwisuira tutoria cia itugwa tukinyereka muno na kinyamburi cia twitwendirie tukibatungatira tukira baba ngi sukuru runa tutina gintu ya kubarera nakio nio na ikankurombo tethio nontu mukuru wakwa tiombaga kuthi athia nyonde mageria ngaceria king'otore nkagura tucui nkendia kana turamu kendona ya kuruma na ndi na mwana uri cukuru wa muthaka nwena urire kithakani na ntiona ya kuthomithia nakio Nkruki bariuga kinyamara giki kiyura kiongeretwe igoro ya irio thokoni amwe na magori ma irio bianduka kuigwa mataukinyirika we bei ya irio nyamwera negana la 90 ya irio mpempe mboco imagana maire mambia na gutire mbia tutiona anu abantu akurimia mutu ankima imagana maire ma 20 ora munene kaka nini negana ria 10 aya twathi mutu apa imagana maire mathate aya twathi maguta matikugurika ithina ende tio tutire tutikarangaga nontu anagwa toto kibao kwenderwa tutibethia gitunguru ende ibakuromba thirikari na anto bawendi bwega baigwikiriro kiago babaretere utethio boirio itwathuranire bwega
na ngwitikia thirikari riu iri sawa sawa itukuromba thirikari ya county ya ngavana Muthomi Njuki, thirikari nene ya William Samoei Ruto koguo baturirikane na bia kuria tukandagiwa nwa kaka ni nwa bepte kana nwa 60 isasago lakini thina tuona ni yura da tukanga ya mantu makugura irio biena thina muno. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na nikumira unuende kinda tutukuda tukiona kanyaga kuno kandi ugeto kurencho kirete nanda tuingi. We cash in on local entertainment. Family affairs could leave the house in tatters in Juakali. Sanura learns to play with the cards she has been dealt. Aiden finds his S in the all which could turn the tables in Salem. And will Fataki take his chance when the chips are down for Halua? Then Joro finally meets his match as far as customers are concerned. You can always bet we have the best in local entertainment on Maisha Magic Plus. Channel 163 on DSTV, Channel 8 on GoTV. Kuma enjega kuma ko Brand with Africa. Brand with Africa ni gutetheria ene biashara gukinyira customers bao na kuingia mabataro jao. Aja Brand with Africa ituwezanaga motungata ja graphic designs, social media marketing, branding and printing services na inge. Aja Brand with Africa tukagutetheria kumenyithia muingi igurura biashara yaku ukurukira mitaratara ya kienande ya mitandaone kana digital marketing na social media marketing. Kuruki ituthondekaga billboards, social media posters, company profiles, logo designs, flyers, mugs, business cards na inge. Kienda gutwariria na gukinyira customers baku turingire thimu gukurukira number 0701 753 245 kana 0782 628 010. Brand with Africa, where print comes to life. Yetu sako itukugwata amemba betu bonthe amwe na arimi ba majani ogeni kirime chemanio ya kithomo niyo sako education meetings kuma Jumatatu tariki 5 cha mweri Juju mwanka Jumatatu tariki 12 kwambiria thenya cha rukiri. Tariki 5 Jumatatu ni kiongone na kithangari na muchemano jukethura juri kionyo Catholic Church Ground. Tariki 6 Jumaine ni kiangwa muchemano jukethura juri kiangwa market. Tariki 7 Jumatano ni Kinoro na muchemano jukethura juri branch neto ya Kinoro. Tariki 8 Aramisi ni Goki na muchemano jukethura juri kambini ya Chibu Kithurine. Tariki 9 Jumaa ni Oruko muchemano jukethura juri Rubiri market. Tariki 11 Jumatatu ni Mikumbune na Kathera muchemano jura kethura juri Kigari na market. Ija uthome turi na ageni baraba karitana michemani yau bwinthe ibugwati ogeni botichereri. Yetu sako, your success, our pride. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena. Hey. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Imarisha burudani yako na Star Times. Jibambe na surprises za kipekee kwenye channel zetu za watoto, filamu za Hollywood, Nollywood na Bollywood. Upinzani unaposisimua magwiji, mabao kalikali kutoka ligi kuu ya Ulaya Bundesliga, telenovelas moto moto za kuguza moyo wako,
Kama ni wanyamapori au mtindo wa kimaisha, unapata zaidi kwenye Star Times kwa bei ile ile. Jiunge sasa kwenye Aerial Classic Bouquet kwa shilingi 899. Utazame zaidi ya chaneli 75 au Dish Smart Bouquet kwa shilingi 999 tu kwa zaidi ya chaneli 105 kwa siku 30. Burudani ya hali ya juu kwa bei ya furaha. Na tuchokerane ati nende abunge ba murengo yoazimie baugete bakuwata mbaru mieri ya Rais Uhuru Kenyatta ya guchokia kigina kia CDF na bakuwa nende gukagia inya muno kinya kugurita ngwenture ne kigina kia choka CDF yadhirite etenera kwa niko tinene mbere idurano kana mbere ya kidurano kiduru kumani nio kwithira kirwa kana ititikania na katiba. Urutingo gibwa bunge kire bunge 13 ni gintu kire kethore kiraithirwa nene bunge nino. Urutingo gibwa bunge bukijanaga na mbesa ile bakugwata bunge kwa kagita getuku ni kwithiritwo kwina rwari ya gutejanio kwa mubango wa CDF. Aithe no kigweta kwa kwithirwa ile mwaka wa 2013 mpaka mwaka wa 2015 kagita kare mutaratara uju wasensirwe na kuthikire NCDF. Muthenya wa igoro Rais Muthure William Ruto ni aragwetirie ati agatigire mubango jwa CDF ugocokera. Abunge baingi kuma kaunti ya Meru na kaunti ya Thaa Nithi baraba kunyaga muma wa urutingo ge muthenya omde bakigwataga mbaru mutaratara uju. No muka kwithe kwena continuity ya KTA ya CDF nonto CDF mwana siasa kama mutongori wonde ake awase CDF inya wengo atumba kwithe ikuria ke utongori bwa na ra constituency nonto CDF imbechira chumba kwithe asietethia mwananchi one on one. CDF ilio actere ya 2013 nio ya tero na ala 14 kou antubetu ba South Imenti Meru na Kenya yonde ajumbe bakabwitira ngugi. As far as we are concerned, CDF actira bariririe ni 2013 CDF is intact. Mbesi ya CDF ni jumbete kugalula matula meto na njira mwanya na mbesi ni eida juraga mujumbe kana ikampa kumukiriria muntu watu kambesa itato America wega. I can tell you ni ajumbe bangi muno benukagira. Kulinga na bunge Patrick Munene wa Chukegamba Ng'ombe na Kareke Mbiuki wa Mara kaunti ya Thaa Nithi CDF ni tethereti itengo gya kithomo na njira nene. Ni nkithurwa mujumbe cukuru ciakwa ciari mai muno nendethagira ciana ituraga tiri-ini ciana itindiri cia kaikurerwa cukuru kumwe na thaino kathiuruka thiini wa Chukegamba Ng'ombe constituency wona kweri cukuru cietu ni mbega ana akorwa tutirikitie cionthe 90 we can say 80% ya cukuru nyingine tuthondekete na infrastructure ni bega. Kugatuka kwena gap no imwe giceria ajimbe no bathondeka sheria muntu CDF ni fund kana ni mpesa ile jumba goteria matulani muno moso mauntu magi kithomo. Abunge baingi bakigwetaga maendeleo maingi ma kiguni kinene malaba thithitĩkĩre icigo bunge biao na malaba kwĩrĩgĩra bado bakendelea kuthithia. Tiga ndi kwa mujumbe unini ngwandereje ndabire kuthithia na CDF riu ringi gutika kiathithwa mbere na TJ CDF yatutire kuthithia ata na nitethetie antu muno na ingo expect igeta gutethi igeta na mbere gutethi antu muno kona ndi twina guarantee that CDF iketherereo kioni nkona CDF negunite antu batigania wese non tuibejerete mbohu 21 kichukus na chonga ngajengi 11 begin ministry njokete ngari innovate shukuru kadhaa. CDF imesaidia sana in the sense kwamba kwa sahihi mashule zote zile tunazitengeneza zinakuwa vizuri, ofisi za chief na ACC na hizo ndio tunafanya. Kagita aka bunge kumantere ingeji ya Kenya ni bateterete CDF na kuendelea kumegweta Thaa kiguni kinene kire ya Kenya. Ile development ambayo naingia kwa wananchi yenyewe ni through CDF. Na hii ni yangu ya pili kwa parliament, nimeona vile nimefanya. Haijafanyika tangu tupate independence. CDF katika devolved funds zote
hata ukichukua na uweke kwa ratili pamoja na county, utaona kwamba CDF ndio ile kazi unaweza enda kwa kila constituency na uweze kuona moja kwa moja hii ni kazi imefanyika na CDF. Wirigiro munene wa bunge bebani ati mubango jwa CDF ukethira ugicokua kenda kubatethire kugwata mbesa ja kwendelithia maendeleo kilishiko bunge jao. Kuma nyombani ya bunge amuji munene na Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Nteto bya mungana utekumenya ibieteri tepikiera nyombene mumuchine jwa mawano tia kari na kinya biachara baitala adare nene ntereyo akari baba wete nende ngari akori monkira ya ntereyo ne bati guchokwa na mpuyo rakombe kamyariera nende idirite karo kirora ne MCA wo kangwana na rere tetirikare account ya Meru etiere ngari nende kwedira chiecho kake ndote deria nende kurona monkyo ntubura wete keda butekareka boba tidira bakire ogotiringi. Ni gatigati kanduka ya Safaricom na supermarket ya Tirande na mushini oma Wigembe South aria akalibalio wa biashara bagukujira sara inene nyuma ya mutino jo monki kumira mathaine jatha ithano tha thita cia utuko ba mami mwanki batamya ni mbio yongwa kigwatithia antu beto ba Meru na ba national level mueni tukinya tubugetie renge buru itu batweneka buru toriarete bonene na twe no chuni bonene sana no ndene tauni yeto era yeta wa mawa ndene Yembe South anto beto nduka ira ero tuko buru ira na intobia dhamana ya mamilioni ya mbesa na ya buru bya thira ito anto beto wa Meru batweka kinya twena kyao tukwache kinyina tukanjereria nyuma na mbere itoria ari buru thina inene bakathiro tinga ya kori mwankiri guku irire jire ni ya kuma mutindwa na irejire isereri mwanki yukethira stima moto ni rario batu mwanki ngoteke yokyomba korwa na yoteke bako the nyumba nyinge o ne juraithire kuma kethi mwankambi mwanka tokirari au saiti a milioni o milioni 10 iri yeti au firefighter yekuma Meru era Meru town ndio kinyao kutebya birati kila kitu kirari kikoya nenya bado ikeya otebya yetethia ontenya yatari aroe so sijui ilikuwa inakujia nini actually thirikari inabore na simamoto inaboenderie nonto kuma 2017 ni areo netari tango nonto bwa kwethira demwe na remwe rari kethoka batu katoriari ndene town center within the town center ko kaya nyumba nyingi otherio firefighter ne bati kwethira aja firefighter rebo mekindo to bati konekora firefighter la to bati kodatu na firefighter na to bati kodatu na firefighter nkobo to bati kodatu na firefighter timao na to bati kodatu na firefighter Meru so ogaya gutara kile dhabu ya the municipality siria jani na kinya these other sub counties every sub county as per the constitution ne bati kodura ena firefighter binge birankoria mwangasa ngade sionte se emergency to bati kodatu ena ngade gweto ambulance ete functionable ambulance sionte kinya sio kethera irio isethire functionable ikethite functionable na dispose kaba kenya ngari thato tukaiwa ngari mwe mbega nawe MC wa Wandiji Duncan Kangwana ali mukujiri mutino juju aliuga kuri na bata thirikari tungatire thina iji ti akalibagitithwa ugoti gutena utungata buria bakwenda ankuromba assembly ruro araka tu with supplementary budget kenda fire engine simba kubwithwa na serikali kubwithwa kenda every sub county kuombe kaje thire ina simamoto yo wonge bora mumba kueleza as from now mwanga ita forward mbere antu beto barita iraitwa business permit no mwanga thirikari twethira tuna conditions ekoni na thirikari yombo tutethia in case whether kuna thina jai no mwanga ba na checklist ekona nilia simamoto sinonda garbage collectors sinonda no tutumia kuthato kiritera thirikari ngwe twarita mbesa cietu twabwithia business permit twarita taxi lakini rathina jai ya tutumbo te thirikari mutino juju ningerekana ya mitino mingi makarika ja maingi ja mwanki jara yombiti kumira ntere nisia Igembe aria into bibingi byombiti kuda bikithukanga kana bikia ine mwanki ona kinyago ntukumwe uturo bwantu bukaura na gukaya utethio buru nande na makawira mwangasa akomba so anto baba area o kwenda kwena disaster management fund na ketio ne thenda ya thirikari
besi rasio da sikisi disaster na yategera nto baba eri. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, County ya Meru. Nagino kone atiachiari bakumantere cha Tharaka na arimo ibachumirite na koera dirikani nende tegera mantu ya kithomo kya CBC na ruba wete mantu ya rani mnde mathomo ya kwende ya kupomira chiari baba ugite kwina wana bakwithira baita ko kinyamburi irimo yo chukuru ntubura bukwithira ninde bukya ya kinyakiriga kinene kirebo mantu maingi mono agashukuru marato kwenda we prepare mwanko yonge kinyatu tukia grade 7 cho junior secondary school ito tayarishite laboratory to prepare kura ana baka mama Ibwana ndabo wa Premier Junior Kanda Nteto ya Nkondi Tharaka South Sub County moya chukuru ekomi county ni Tharaka nithi iratio mbete kuthurimo na gwitigirwo kuwa ciana junior secondary school na uko ringana na mutaratara wa imbia wa kithomo wa CBC kenda withura na junior secondary school kwi mantu maingi makwendekana mbere no mwanka withwe na space land. Number 2 withirwa wina laboratory which is a mandatory ni kwendekana well equipped laboratory ni kwendekana withwa kinya na workshop nontu anaba CBC kana curriculum ino ya CBC in a lot of projects ili kwende ikuruthwa nontu curriculum ino ni akurutha gutrain mwana skills ukiringithania na curriculum ino irari ya mbere yagu mwana kumemorize kana era twita rote learning ndio mwana ethoma na agachoka karutha kintu kira na njara kira thoma tatiga kuthomithwa kiracini gake mutaratara uyu no gutetheria kana gukuria kiego kia mwana project mbingi ira twina chiaga twende twina project ya nguku ira kuruthu grade 6 kwina project kinya ya germination ana bakwanda intobira bikauma bakarekond twina project kinya chia kwina mwana kathia kainara wengwa maxi agekeru mwarimu wake na kule araba kwina as a group na kinya kwina project chia science chia kurutha icunki chia guchora project kinya chia modeling aciari baingi bagitigo baturaniritwe inthiguru gitumi kiri kwithira batiguri bakuwata mutaratara uyu mbwega but we are taking time kubeta tukabonia bwa curriculum bwa kethoro kari na monore mono kuona mujiari aekuria mwana wa kauma grade 7 au grade 6 ri akathiku ukamwereja na kinyoka mwira kwina senior secondary na ukamwira kwi pathi gwirio gwakathingata mwana kuringana na talent yake bwekari athi na raini yake era kaumba kwithura kithomera no ntwendi uki atukuraithi ikira kirindenia mwana twikuthomithia na wo gutindika bonthe mwena ogwa ciari bombite kuwa bakire magirwa imutaratara uyu wimbia ogwe nyuma ya kuigwa uri na ngoro mono kiri gucwo na kugura into bira bikwendekana kiri mathomo ama ku procure into bibe bia laboratory kwina thina rimwe tukuthi kubicheria mbari mono kona na Tharaka tikumba kubiona lakini all the same tumbite kugwatana tukaonda kimtu mwe kuma Thika na yopu tukanderibiro bwega. The other challenge this project ana bakurutha they are expensive, so it is expensive. For example project tianguku tubete group na group no mwanka yethwe na nguku chiao ira bakorera na every time now and then bakathima burangu kuini gukura na bakarecord na mwalimu nowe mwisho akathukia max ira abekera max kulingana na group na kenda tuma kuri kinya modeling indobia modeling na expensive rimwe kona we need tukainivu chiari batutethie kugura intobia kubia gutumira modeling bakirutha modeling okaya kuigwa cukuru etitegirwo kuwa ina grade 7 kana junior secondary mubango no tarira ringi kwira ana cukuru ira ciina ira tibi iririkanaga ana barabara kira 7 thaini bobari bamuthia kiri mutaratara ura mukuru wa 844 kiri primary nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka bete wa Paul ogwa kabithe
No ni kumira kinda tuwe polo kabithu wikira katanta indi Monterrey ndi yaomba kwithira tukinyaila kaitene kani ati Queen Elizabeth nombete kwithira nindi akino kauntu ko yeru ari worobo raithirite kuyena miaka 96 ni Queen Elizabeth na kaitene kono ndi kinyoringi bokura ndene ambunge nene kendo chalora kithiraitwe ka munini wa Moses Masika wetangula kirigitikia speaker no budirite bugita na mbere na niyo tukethira nindi tukithia tairora twita na mbere kindeto chetu ende kaitene kana ende nkethira nkibuga kimoko mwe mwankantere uchi ya mbunge nene wethira kiona bramante yo kuthira gita na mbere nyuma yone ende kethira ngichokera na mubango yuagaro atuketha manter tuketha tukera the numbers kwerekanire we have the numbers. Where are the numbers? Unaitwa madhidi ya Hokari Purity Richard na Nteto PHINEAS IMAANA imako ya mwembo wankanende ntere chambungi nene. Titus Kamala, Muli Fabian Chule, Muliungi Gideon Mutemi, Murugara George Gitonga, Muridhania Ridikiri Mugambi,